ड्रेस सिंदे कुकीना ड्रेस दा येंगनोबा टॉपिक ता हारिबा ngangiba ngangjariba sakjari jida oina yengbiro dress ki mathau ta de wakhan taminara kanda hairiba wari jida tawji hoji ingdam da matamni ai dress anamba kasu leijade ai lairo masani aduna dress sinba ngamjadabani ngasi pujaraiba topic sidi ngarang hanje kana gomba miyo singna thagat piragadi hadana ngaidana leijaramani adugi damakta video semjadabani haitare ngasi di pujaraiba video jidi handak council of higher secondary education manipur kosemna lauraga na class 12 ki exam hogre ahuba numita English subject thokpane English subject thokpajida laibak yamna thiba aduga aikoigi yamna praja singna thokaningdaba thodok ama thoi haitare public ki view dasu yamna aranba miyeng amada chatpa aduga khanju khanba tawriba thawongduna tawramiba thabakduna adum khandabasu yadaba haitare aduguma thong amada wabagai higher secondary da adugumba class 12 ki exam hogo numisida aduda haibadu karino haiba matamda extra time view yadabadagi answer paper aduga kenona issue tawba kamena issue tawba emit ka to mullaga mai thadui Chika adu sigi matang kita ni semjagadoriba video si kana gomba aina semjagadoriba video si da haijariba sidaita particular oja amatabu natragana particular student amatabu handana yengaga haijaba adugumba amata leijade just sidi thokriba thodokduna public ki view da kari haina leige haibaduni aina sum share tawjabani haitare sigi video je ado yaragadi isnaw mayamna sigi video je dum share tawbiu aduga school du da higher secondary du da exam tagiba mairoi singi family singna yengbiraga su lana khanbidana ba noloksari Maramdi madu yamna thokaningdaba thodok ama oina thokibani karigino haiba matamda mayamna public ki view dadi exam hogo numita extra time hapu yabdabagi answer paper ga emit card ka segai haiba wakalonji public ki view aikoi gi view da kari haina khange haiba matamda exam center aduda chhatra singsina unfair means sisinage yadabadagi answer paper aduga emit card na singba mai thadogibani haina mi ki prajana adigi aikoi gi public ki view da adumaina chatle chatham suthoi khanbam suthoi maramdi kaigino haiba matamda ai phana larik paraga su ai yam kanna hona jadana aina akang bakra ai ina bo hona ba matamda ai gi inakta Donald Trump laksanu adagi P3B gi kwaitigi sathiba mi laksasanu ai gi exam center du da invigilator tajanu ai gi ibam thokpu di adum phajana iba yagadra ai sidi ai gi wakanda khalleba ai adum iba yagani aina ai bagai du ai iba da kanamta gi mathau leite invigilator phana leirasu osi phana leitar gasu ai gi ibam thokpa ai gi ai bu iba matamda kanamta na madu ayat ba pi bagi right leite haitare just ai di exam do appear toriba misat amani aduna thokiba thodok du di hariba ngasai gi exam du da unfair means haiba tare madu aina haisi choram basu ai choram da basu ai adubu aikoi gi praja ki view dadi public ki view dadi kari haina chali haiba matam aina ngasai haijabado adumaina adugumba nataba pambai sisinage yadabadagi hariba exam do adumaina answer paper do aduga emit card do segai gi bani haina sum chatleba mai thadok gi bani haina sum chatleba aduna social media da KCP MC progressive nazu hairi iduni ngarang nahan irang tokiba chhatra jingdo lairik tamuronu to party oina yauru la ona magoi gi KCP MC ki progressive ki lusing phawba UPSC ki prelims phawba keno tokiba apply tokiba aduguma misak amani noi tongna amta tawde lairik tamda oiraroi party yauru la ona haira abane aduna hairiba posi adum khallijini public ki view da adum khalle parikha du da yengo kana kana na adumaina noi kharana adumai tawrubadagi kana kana da sokhalli kahali haiba matamda government ki higher secondary da tamjaraga su lairik yamna kanna honajaba chhatra kharadi sungsoi soidana nahan answer paper mai thagiba adagi emit card mai thadokiba du da sungsoi soidana yaurangani ma ningba sathina kairangani ma khatan natana ma bu poiba magi family parents sing asuki matik ningba kairangani karigino haiba matamda chhatra gi punsi da khwaitagi maru oiribadi class 10 aduga class 12 ki exam sini sigi exam ani sidagi hena aikoi gi chhatra gi punsi da ahan ba haitare magi ahan ba khongthang khorko matamda chat exam ani sina khwaitagi hena maru oirena laura kanda adugumlaba noi class 10 maksunate class 12 ni class 12 kar kanda noi exam center tu da invigilator la ama lei targa su sathi ba flying squad ma ama lei targa su noi gi ibam thokpa noi na taseng lai para kan da iramba oiba targa di madu gi singna ba kemta lei roi na koi gi na sada pakat pa thukut ba kasu lei roi ba adu noi na hairi si adumaina extra time view ya gi da bagi ngasai gi invigilator aduga mafam adu da duty tori ba mayam duna nokoi da haraga lakpa mayam do kawhalla kan da noi da tension lebedagi answer do phajana iba ngamgidre aduna maram ora kan da extra time hapo haibani adu yadabadagi answer paper ga emit card ka mai thadoi haibani ba adu ai koi su ai samaksu chhatra oirei adagi hojik isai su mayam larik tami adugumba sigumba thodok sidi thokaninge haitare mamang da su thombasu yai thomdaba yai hojik ti social media matamdina adugumba thodok maja ma thokda social media da paksana hita viral oirije aduna hojik ti kari tawi haiba matamda lebak wa thok haibadu oire aduna noina adugumba tawgiba du dadi noi aduda khudam oina haiba matamda noi chhatra lising amadugi manungda chhatra kharadi government school da tam taragasu thamoi sengna laik pajarapa thamoi sengna hona jaba khara yaurangani adu singdusu nakoi khara duna irang hobuna maram oirakanda loina magi ningba pungkai kai mani adigi magi family gi imung manungi mama mapa su hena ningba kairam doini ba aduna khwaidagi maru oiba exam numitu da family na imana babana
ayuk anna hogatana korohan ba khurum jadana mangang punsi ba ipa khurum jadana bor ni jadana isa je sumaina mai pa ko hen biu haidana nungti gi thongli ba chak henjang do nataba atopa sawal hawai thongba ukabi thongba nga thongna singba mayam ma char kanda nokoi nakhutta chiaga kokta manam nam kanda exam do mai pa na tharu ro haidana lakhar kanda adumaina extra time biu ya da bagi noina tawri ba agitation do aduni aina la le haisi हारिबा हिरम जिदा मसी लाना खनबिगनु आई पार्टिकुलर छात्र अमतदा हाइजबा नते ओजा अमतदा हाइजबा नते तौरिबा थोंगदुना ताइदि करी ताके हाय मतमदा ओजागी सु असोइबा लई छात्रगी सु असोइबा लई अहानबदा ओजागी हाना हाइजरके प्राइवेट स्कूल दा तमरिबा प्राइवेट स्कूल दा ओजा ओइरिबा जिंगजे लुपा लिसिंग मरी दगी हौरकांदा ख्वाइदगी चावबदा लुपा लिसिंग 35 वारिनी सब्जेक्ट टू करेक्शन अरानबा यावर मगसु नापिगनी अदुमाइ तौदना यामना अपिकपा सैलरी दा तोलो फंगजरकांदा मागी छात्रसे तुंगा माइ पापा मी मा ओइनबगिदमकता यामना कन्ना मागी इफर्ट थादरकांदा होरै छात्रसे सेमी अदु एग्जाम दसु अदुम मदुगी रिजल्ट दो अदुम फजन अदुम लाई अदुगा गवर्नमेंट गे स्कूल गे ओजा सिंजना हौजिक मयाम लोइ खंगे अइना हाइद्रगसु यूनिवर्सिटी गे ओजा कॉलेज गे ओजा हायर सेकेंडरी गे ओजा हाई स्कूल गे ओजा मखोगी थामगी तोलोप कयानो हाइबसी अइना हाइद्रगसु लोइ खंगे अदुबो तोलोपतुना अदु यामना फंगकांदा अइगी हाइजबी एफर्ट अमत थाददना सरकार की स्कूल नि अइगी तोलोप सोइद्रगा लोइरे खनबगी मवोंगा तौबगी थोंग अमसु मानबा मा यावे करिगिनो हाइबा मतमदा तोलोप चाउना चारिबदुगी मथक्ता अइगी एफर्ट खरा थादरकांदा अंगांजिंगसे सोइबा यादे तुंगा अफबा मी मा ओइरकदबनी खल्लकांदा अइना फजना होनबा मतमदा प्राइवेट स्कूल ना कैसु हेंजनबा ngam moi हाइबदुनिदा अइना थमजनिंगिसे अदुना ओजाजिंगदुना होनदबगी ममी नत्रो हान एग्जाम होबा नुमित्ता छात्रजिंगदुना एक्स्ट्रा टाइम पियु यादे अहिबा अखंबगै इबा नंगौद्रे हायदना तौरिबदुबो परीक्षा हाइबसि पुंग 3 गी मतमनी पुंग 3 गी मतमदा इबा याबदि असुके मतिक यामना इबा यागरे हाइतार असुके मतिक यामना इबा यागरे अदुना ओजाजिंगदुना मतम चाना मागी परीक्षादा हंगकदबा अदगी ओइरकपा यागदबा मागी सजेशन चिंगबा मतंग चाना मतम चाना होना बिरंबा तारगदी अदुगुलबा थौदोक्तो थोमदबसु याय छात्रगी पुंसीदा ख्वाइदगी मरु ओइबा एग्जाम दो हौजिकती हौबा नुमिता अदुगी थौदोक्तो थोक्संग्रबनिना थोकिबा थौदोक्तुगी मतुंगदा हौजिकती हारिबा इंग्लिश सब्जेक्ट तो खतनती नोइना थागदोरिजे सब्जेक्ट 5 तुदा अदुदुम सोइग्रे हाइबा तारगसु मखा तारगदा हाइंग रिजल्ट अदुदुम सोइगी तारी कंफर्मेटरी लापसु याइदना कंफर्मेटरी लापदो मदु अमु थादोसु याइ अदु रिजल्ट अदुम फजना लाकनी फजना इरम तारगदी अदुगुंबगी चांस तो अमता लैतबिदा नोइना एमिट कार्ड सेगाइबा अदगी आंसर पेपर मुल्लगा सेगाइबा मै थादोपना सिंगबा तौबदुदी यामना आरानबा तौरोइदबा थौंगनि छात्र अमगी पुंसिदा हाइबदुनि पब्लिक की व्यू अमा ओइना एज ए पब्लिक ओइना थमजनिंगिसे मनुंगदा करी करंबा जयनबा लैबगे हाइबदुदी एकोइ खंजदे अदुबु पाउददी सोशल मीडिया ददी हाइबसि कमाय हारके हाइमदमदा अदुगुनबा परीक्षा सेंटर सिदा एक्स्ट्रा टाइम पियु यादबदगी महिरोई सिंगना आंसर पेपर मुल्लगा अमेरिका ना सिंगबा महिरोई थादोखरेना अदुमा हारि अदुदी लेबाक छरा सले एक्स्ट्रा टाइम पियु यादबदगी आंसर पेपर मुल्लगा अमेरिका मै थादोई असि फजबा वारा फजबा नते अदुना यामना मीगी पब्लिक दा खनबा याबो वखन मा हेक्ट लेरमनी अदुना निंगबदी फजना होना जरपा छात्र मखै खरा निंगबसु अदुम काहेले ममा मपा सु निंगबा सुकी मति कायरमनी अदुनी नखुत्ता सिकपीदना नकोक्ता मनम नबीदना सोइदा ngamdaba ओइसनु हायदना सोर खुरुमदना कोरोहनबा इपा मंगांग पुनसिबा खुरुमदना थादोरखरगा नोइना अदुमाइ तोबदुदी फजदे हाइबनी अदुना लेंगाकी माइकेदगिसु रीअरेंजमेंट अमा तौरकांदा थोकिबा इंसिडेंट अदुगी मतांगदा कुमना इंक्वायरी तौरकांदा अमुक मतम मांगदोरिबा छात्रसिंगो मांगदनबगी रीअरेंजमेंट अमा तौरकांदा हारिबा सब्जेक्ट तो अमुक हना थारकांदा तुंगदा माइ पापा छात्रसिंग ओइबियु हाइबा वाफमसु एगी साइडगी थमजरी अदुगा हाइजनिंगिबा सेमजनिंगिबा वीडियो दी कहिंता नते छात्रगी पुंसीदा लाइरिक कना पासी लाइरिक पारगदी आइगी नाकता कनागुंबा अमना येलागसु लैरगसु आइगी इबम थोपा परीक्षादा आइ इबम थोपददी अदुम इबा याइ हाइबदुनिको इन्विजिलेटर अमतना अदगी मफम मदुदा परीक्षादा ड्यूटी तौरिबा ओसिना सिंबा कना अमतना परीक्षा एपियर तौरिबा एप्लाई तौरिबा कैंडिडेट तुगी मनाकता फमजलगा कैदुमंगा लेरमोय मखोइसु मखोइगी ड्यूटी तौबम थोपा अदुम तौरमगनी अदैदुदा लाइबा पोटी खल्लिबा पब्लिक की व्यू ददी अदुमाइना लೈ हाइबदुनि थमजनिंगिसे तुंगदा अदुमाइना लेंगाकना रीअरेंजमेंट अमा तौबिरा कांदा परीक्षादो अमोना थाबा ओइरसनु तुंगदा माइ पापा ओइरसि लाइरिक कना पासी अफबा नुंगाइबा अदुगुमबा मणिपुर अमा छेंगवटपदा हौरक्लिबा छात्रसिंगी अचौबा थौदांग लौमिनसि हाइबजे हाइजरा कांदा तांगसिदा लोसिनजरी